1947 13 August Zipro Maharani Council Probably India by Instrument of Accession sign plywood. As hello India government British Nyandarako British Indian Star 13 August 15 August is Indian Independence Manu 13 August 1947 Salni Sekangrobo Instrument of Accession sign plywood India British India and TIPRA Dynasty Kingdom. As hello Srai second Maharani Council Probably British India commitment double is hard. Internal sovereignty TIPRA hani yagono tona internal sovereignty আপনি কত জানেন আভ্যন্তরীণ নিজের সার্বভৌম যে ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আবো ও TIPRA hani yagono মাতনা ফেব্রুয়ারি 1949 সেপ্টেম্বর থাঙ্গে আবো তেরে ক্লাই তেইব after independence India independence মানে করে 1947 15 অক্টোবর Hari Mamari Kore 1949 September 3 साल साइन पेपर अब ने किसा रिलेशन में खाइका किसा लोठू के खाइका आ लोठू प्रफान महारानी कांचन प्रबादी कोकरा खिखलाई जाते ओ हानि आनि बिसाबती दनो कुसुम एबागे निर सेफ सिक्युरिटी ग्यारंटी मारना आपनी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल साइन खाइको ब कमिटमेंट देखा TIPRA सारनो TIPRA hani बिसारनो Safe security guarantee renai. Te India ni jo bahari besar boy baksa lagi borokno mokon baksa ke luksak nai. Te besaka Patal hani tumu meke besoprok thokna phaikan ke. O sobago sibate soba khele niroksono suruk subadi. Te commitment rakha o hani jo to o hano keplai te sensasa khait langani bagi jenang mani Asamno Sankhaya. Inga pasti all commitment magi India by 1949 15 October full March month later. Tabo 1949 15 October March later 70 years past 71 running thousand kilometers. Tini ke hasabat kilometer mark lagi. Tini ke sabat kilometer mark lagi. Tini hasil manthai sini Muito kleiner Nissan, mantai sengkewasa orang keplai bisa manisar, sini itihas no tewasa, muito kleiner sakit phan no tewasa phanda manisar. Abi bagaimana? Tini no sal kotor salo, 70 years upore TIPRA sabdo farani, orang kemaja, bisma baja, imam kemaja, yakni deraja, yakan kesleja, oh salo tewasa, ठीक ग्लामागो ठीक नखारमुगो ठीक सोबागो बासगै देवसा सोबा खने निबागै तिनी निसालो TIPRA TPF कोऑर्डिनेशन मार्क लायो अब नमने तिनी निसाल का इंडिया जैसे कमिटमेंट रमनी इंडिया को तो जैसे इंडिया ऑल इंडियन जेन्युइन सिटीजन में का से राइट्स माननी तो मनी संसारो संबा सके दो प्रतिशत में देवसा दो प्रतिशत सारी बात हमें हाव सागे क्षमता तो बनी आसानी चैलेंजिंग समासी तिनी साल अब लगे तिनी साल लेसेस अब TIPRA में TPF में कथा कहाया TIPRA people strong TIPRA hani besar di motha TIPRA all regional party alliance जो तो तिनी बोरक दफा कैसे regional party खाई society खाई NGO खाई तब regional party alliance निकाल के तिनी दो खाली किसी को थानसा निकाल के कैसे मोटा TIPRA कैसे मोटा TPF कैसा TIPRA hani बोरक लोगनी मोटा TIPRA people strong अब कायदे कथा गई बस कमी सोबानो संग दाती कपड़े खाइतो बनाने वाली तिनी ओ कथा लगे मिसाल ओ कथा लगे मिसाल इतिहास kita बितो मार खाइए तांगे ना कथा का बाकी कथा का प्रश्न खाइए ने कथा ना बोलो तांगे TIPRA में TPF सिनी कथा ते कोंदो पारो मोटा तांगे कथा लिया दे प्रश्न खाइए ने आपने को तौर किया जो तो लिखना था मीडिया ने लिखी को भाई को लिखी TPF 2014 30 जून में सिनी और हाथी सिनी शासन मांगने के लिए सुदूर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल जराती सिनी आसोबा खोरानो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जरा सोबिका यूनाइटेड नेशन जरा तो फोरम की शाखा आपने लोग सर
democratic movement खायनाय and national patriotic movement organization नि जों legal fight legal justice नि बागै Supreme Court दरबार मा खालायखा Supreme Court तीन-तीनटा दरबार काजाखा NRC Passport Amendment Bill Citizenship Amendment Act आ तीनटा दरबार कालायखा Supreme Court अपने लगे Supreme Court नि लगे सिनि movement democratic movement continuously सिनि जारी दङ अपने लगे issue basini lo demand lo daki sarai basana ni bagai TPF vote boycott 2014 isini tini jorati vote boycott challenge khai to illegal voter day election joto din na project illegal voters in justice mein sa Supreme Court declare kiya sir illegal voter na manya illegal voter party hai jese vote entertain khai vote boycott khai अब hai lagi tab 6 year running go 2018 ni 28 तारिख अगस्त 2018 28 तारिख अगस्त पहिला चाहिँ NRC सुप्रीम कोर्ट केस फाइल गरेको 28 तारिख घन्टा 19 9 सेप्टेम्बर सुप्रीम कोर्ट only 2 years run खानेपछि 2 years आ 2 years ने तब तिनी पेन्डेमिक अथवा लकडाउन नि यहाँके 8 तारिख मार्च फाइनल हियरिङ डिक्लेरेसन डेट टु सुप्रीम कोर्ट NRC फाइनल हियरिङ 8 तारिख मार्च क्या पेंडेमिक लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कतल हियरिंग नो सब मना रखा कानी खागे हियरिंग के तो सुमा थने जेके थने पार्टी मा थने गवर्नमेंट पार्टी मा फैले केस की गरलो की वीडियो कॉन्फ्रेंस बाय सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सरे दो किंतु अब केस कतल आवली बागी अब सर प्रेजेंट मा दोने जे पिटिशनर आवली बागी आ केस ताबो पेंडिंग होतो ताबो पेलाई तो तिनी सालो of the price salary sobari marino sir hatun khajak lagi senjoto silegani nani 18 तारिख sorry 2018 ni 28 तारिख agast केस खाइननि TPF केस खाइननि बोले इलेक्शन दो फाइव समा बदल निरो जतो खना खना बाक खना खना दो फाइव समा बदल नि गए बरो केस खाइखलाइका NRC आके जेतो TIPRA people's front first case हमने main case खाइने आपले लगे दो फाइव समा बदल TIPRA people's front TPF ने केस एंगेज खाइने था बोले बुबा केस खाइका बुबा केस वाले TIPRA people's front बाय एंगेज खाइने था अब हाई लगे तब तीन टा ग्रुप नि ऑर्गेनाइजेशन नि NRC को तीन जुट लगी केस लड़ाई खजा आपले लगे तुम फिर पेंडेमिक इंडियन खाके सिर्फ NRC केस 8 तारिख को डिक्लेयर खामु ताबो कोरबिको प्रश्न खादि ये ताबो पेंडेमिक इंजाते इंग्लैंड गा हाया सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हम लोग फाइनल होने सकले जा फाइनल हियरिंग हने ताबो लॉकडाउन क्लोके बरो सुप्रीम कोर्ट क्लोके डेट फिक्स खाइति गई NRC फाइनल डिक्लेयर इंसिनाई अब कति सोबा 2 years to this work कैसा मोटर मशीन सोबा तो फ्लाई मारी तिनी जब बेलाय के खातर तिनी ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कमिटी खाबानि सालो सोबानि सिबाय माया थानाय TPF नि ओ सोबानि फरानो TPF को याफानो गोबां बरो बुट बयकट खायखा तामनि बागै गाति जस्टिस मानानि बागै बुट बयकट खायखामो जस्टिस माने मुभमेन्ट न प्रेसाराइज खायनानि आ प्रेसाराइज गोबां बरो लगे रखा तिनी आ प्रेसाराइज अलरेडी फाइल सफाय खायखा ताबो लॉकडाउन क्लोके NRC डिक्लेयर इंसिनाय ताबो प्रश्न खाली NRC बोलते NRC आसा बस लोक 1971 NRC but in TIPRA वो खाके 1948 19 July as per Indian Constitution abolished implement ma khai na kali nanda TIPRA di kono sini India by second time agreement kari first time jebro महारानी कांचन प्रभा देवी तीन हाइसाला साइन खाया आवाज़ इसने साइन आवाज़ इसने एग्रीमेंट आवाज़ वाला फॉलो मार खाया अरे आवाज़ पर्सन आवाज़ ग्रुप ये एग्रीमेंट we the people concerned we the well realistic family concerned no acceptable अब ये आप हम फॉलो नहीं करेंगे जो तो साइन नहीं बोले अभी 1948 19 जुलाई से TPF केस फाइल करेंगे आवाज़ माफी कर दो फाइव समय बोलो आपने माफी कर sini bubakrani case. Tahu sini case mana boy? Sudah TIPRA North East is all state NRC ni follow TIPRA ni case tu follow up makai kan. Orang India kalau orang tu follow up makai tu. Tadi ke India was job tulis lai India was suffer kali
TIPRA hari TIPRA saro. Abi bagi TIPRA sani ikhlas no. Tabo turut joto kena luka, tabo joto kiri ka. Corona virus solo jana kiri joto kate lagile. Tabo Bangladeshi ba ini ke introduce virus no solo jana kiri tabo joto lekala Delhi Bidan Sabha jolate tabo joto lekale kinja. Tami bagi abo sini sobani koran sini sobani geza. Ingat ini jepo TPF patang sajong awalnya awalnya semua TPF kuno kota kuno leader kuno beti koran kisah saya ke sekarang se abono ke dugusi manya je bus abo jenis important atau bus jenis bagi nama itu kebanyakan masih di bawah bekabai ka senti mania ni bekas saya mereka kira new generation new hopes new energy Dewasa korang disatiha, oh hasilha, oboleh sakir orang ini tentang tongko, oh sakir dunia ini, challenge kailangan, without challenge, no compromise, no surrender. Haki si dewasa pasal itu ni, tini berai dikhar, TPF eka foreign training, sobat hai tuman jalago, buat radusan, tini pai kaya hamil marabu. Kongres ya kami bawa kongres di presiden podo tuman John Mason like to talk about Sakha is very good to wait on party post by Kiaba party Raski John Mason to no Tongyari, Dopani, Mutri, Dopani Costa, Dopani Bilmano, Sakri Babi, Boni Korante Yapri, Sobago Kaipeka, 2000 listen 19 last okay. Looks like election report. TPF Jekara 5 years running international community jora bini or tangi jodoro korang jirik sagi mukti baikagi sen apel kai sini hak kamaka sini topa kamaka international community ni korang pisai apa orang jodoh kena jodoh India government pressurize kaya India government thaniyo pressurize kaya ke international level alam lagi India government Supreme Court case to is United Nations Sakha so case na ko bahai sole tu United Nations da jodoh hari besar lor kakainya sebab social jalan kakai kaisa India was the part of the Western 70 years India commitment no asal kakai sen kamai tuan ni orang ni kok sah ni tong keren baru sen apel kai ka baru thane sen level na sapit kai kate je jaga baru ni kok sadar ni tu bui belak satu sate ni tu sen sari besar sai na ka awal effect na Supreme Court ni case pula TIPRA hao na TIPRA district na TIPRA kuno party NRC mani ahli bini to paruni borong samani NRC nanya ahli samani India ni borong pojok si India government na tomai jorati si TIPRA wa NRC nang ahli kian saya international pressure by tini TIPRA ni government by India government TIPRA wa NRC nang ya hopan kasunjar kaya kalau NRC kai kena NRC isina tahu जेबो जों गोथां दंतै गोथां हायग्रे क्रांति सामने आफुन सिनि हिजा गथमारो देवाइसा गोथां दै थायो आ गोथांनो जेबो खम मुथुन गारबाया जेबो या प्रिकासननि गारबाया जेसो कासनानि चेष्टा खायनि उल्टा बनेसि लामा कमानाय आरो दागे बिदि बिदि कबा दिनि जराते 2014 नि थायनि दिनि जराते ओ या प्रिक्लक थाया देबि या प्रिबुस्तान थायो TPF pasal ini TIPRA hari borok tu pun PHANBAI saya. Osun sana senamai. Kira hanya God, kira hanya Isha, kira hanya Tiger, kira hanya Matai. Oh God ni planning. Dewasa history repeat itself. TIPRA hari dewasa kethang like apply internally ini dihas tu. Apa ni bagi si TPF mah asal go. Apa bagi sini kubat? Sini kubat orang. Oso bago. Nuhori kau ini ya bawa hati kau pani bagi. Sobat ini bagi sini buskan hai. Ika apa sekali hari malam bapa baca. Oh sobat buskan hari bapa baca. Tapi sebuah kerana buskan tadi oh sobat nanti dakti keplai tadi naik jauh susah sekali tadi bisa drop bapa tidak dibagi. Sini kepada kamu sobat kali sobat. Oh orang kamu sobat kali sobat ya. Ini TPF sih ya buat dari sekarang humi tu kan. Apa buat dari apa buat dari Taika buat dari Orika. Buat dari Taika buat dari Orika. Boleh kita nak boleh Taika nak pakai. Kita boleh Taika nak pakai boleh Orika. Protestation kaya na bono pasang semua TIPRA hati pasang dua kali sobat itu apply
te wese basa phika o basa mani no seng te bokrok bom yari keplai sal tu bui ma phane dati apa te tini samai ale bagai moto to joto sai dari gua ga benar to baba sa TPF to 2014 sini sai kai this land TIPRA land our land our rights has ni kai sasun mesin ma unai has ni kai sasun si ka wali ga ni tini ok thalai ni panda sasun na ko nai to bala at any cost je kono bolle sasun si ya ga phiro to nai ka bala ab istemar ami bagai tini ne ok thalai ni sal non political base ka thalai ni sal TIPRA kaise NGO TPF kaisa a national patriotic movement organization a social political organization kaisa hati to phane bagai soba khane ni bagai thangsa ka okay prosto khane kabama borobar mi prosto khane ni TIPRA people's front TIPRA borok motha nang TIPRA khane bisang to ke nang TIPRA borok motha o khane khopsa ya nang tini TPF khayat nang khorsa TIPRA borok motha ni anggar khorsa borok jadi nang party khayat khorsa regional party hati to khane hamjade nang TIPRA khane je regional alliance party o khane khopsa regional party o khopsa ekhane regional khayat ko regional party ni o khopsa nang party khaliya TIPRA khane basa e ordinary borok ko TPF ko khopsa inge TIPRA ba TPF ni mane a TIPRA sa joto or bisino si tongo piaba no or bisino tongo te Patal to mai ka ni dia paru ha piaba TIPRA do pa yo kan ke nang al organization pa kadi al ka bu mo thu thu je pa kai ni hai pa ohani bisa ohani andaro ohani do pa ni bisino ni khopsa le am ka ni no ka thai ni kha TIPRA khani borok do paroni thansa ya pri ke waisa apply sa to banani ni soba khane ni samai ta mani sansi Arke ba khatin jane khabai jane rai khatin jane koksi tini se TPF TIPRA buat na Patal karna milkha khanani salo tini salu sini o TIPRA khati do kana hamjane kebanga to je hati do kana hamjane kebai hamjanai bocia na hamjaya do mantri ko na hamjaya borani na hamjaya go gai na hamjaya go TPF ti bubagra Patal tini soba go the yagai go ya pri senai as salvo se national ane bagai tini misal sini future generation no nirapotta rana misal tini misal ohano suraksa rana misal khano khaiya khano ti duwaroi khano khaiya khano ti duwaroi sabi to tamo punya masam ro ya sopra ro ya chen kaki ya putar kaki ya sabi to ta sabi khalo bukat horati sabi dokter apply file apply sabi khano sabai ni ya ka sal ro abni sabi ti misal abni bagai kebama boro prosto khane nira ke pas sabar pun pas ne ke media ro prosto khane media ro semua clear statement dari o TIPRA sari sason soba khane ni bagai elasi ke CA passport amendment bill awata mi oi sengke kai o haro pura sari sason to banani bagai bopro tamunan beba gagawa se challenge khane bopro tamunan beba gagawa se challenge khane jab TIPRA sa loge tumi awati tini ni saben amre bagai beska ni salo TIPRA khani joto lokurogo khani bisarogo tini o TIPRA ke function ki mani sa awati TIPRA khani borok do parami hati do khani soba te wa te khani thang samari saksi amre bagai te kebar kok se tini o salo coordination committee khamani o sal jotari namu o khatma khato thoma phan te goroni itihas te wa se divide ni khaten khato thothen khaktang ma mathen je tini o tini ka thare ni salmo tomo bini do paba kubuni kebeng kebe mabal yar ma tong thang thangke amokon sini thania abo kai to ni thani sobe kai to sa abo bos thumnai TIPRA khani do paro hati do paro kubai hamjadi ba sanai ro soba kono super shakti PHANBAI PHEMOLOK bai kesare nai maya te a kesamungo kebo TPF अथवा TIPRA je do hati do paro hamjadi tini coordination committee bukan kali ajosi patal kali ajosi na hamjadi thenai borok ke bukha udar te discipline te hati do paro baksa sebagai same ideology same hour
self movement hanya dibagai reading rakna. Tini singkapan masuk lupa. Illegal introduce go back kuraya ko. Awalnya suraya ko. Bangladeshi go back kuraya ko. GoPro kunai. Zebra kunai. Apa le thansa ya priselai manai. Nai singi to kau. Tentang baksa kisamanai. Ani bagai tini nyosan. TIPRA hata tadi 70 साल में ते वैसे रिवाइव हुए साल और रिवाइव हुए वो जो सोबानी हमजना सोबानी खोमा ते सोबानी खराब या करे तिनी कोऑर्डिनेशन कमिटी ने संतिनी डिक्लेयर कर साखा ये TIPRA hata lagi sini media ni sini जो नतन बुबाग्रा हाथी जो फैलाई समखाई फैलाई तिनी TIPRA sini half naik tini khansa lagi sobat kaya ni bagai besaka nok nogo jotani kuzugo jotani khawo o sobani khara sobigani na nai te o sobani khara baksa kare jasa gai ha sini saton sini sento boi khanya abo sini ni joto o message ni asal ko hari bagai sentini o pai ni lo o phal ke sampai ni lo o bosa kai ketha gai bahai ke samutan nai boktai samung nai boktai campaigning nai abar joto sen saklai jak nai tini second session paya saksa tini sini panda solei to nai ti joto phani lo kobogo second session after meal talams bhomali dinar bhomali apa bismillah mat samata ni chamu sabai mani lo te wasa sini second session to nai aro joto tini coordination khamani samung tan tamang nai saklai jak nai joto manjak thani kobogoi joto manjak thani kobogoi tini chobani haba batangro joto khare khandi kobogoi ani ko kisa tini coordination committee je declare kene salo je kok samani orono mathaka joto na hambai chobani sibai te sini soba rakhi koplai